شانمسی بگیم خیر مقصد کاریرشون تمام شد. السلام علیکم برادران، خوش آمدید در کانال لیگندا. بعد نشد حج رفتن. ها من نمیتونم. اگر همی بیا یک کار میکنیم. بیا یک شرط اصول میکنیم. بیا $1000 میپرتویم. خرش شد $10,000. شون حج رو میکنیم. کام ریپا بس میکنه. نمیکنه. بیا من راضیم. نمیکنه. خنده و دوید گفت حج روی شد. من باید دیوونه میگم مردا که برونه $1000 هر سه. حج روی شد. نه به میرم ویزاشو میکنی. ما حج میرم بلیط میله چه ما حج نمیکنیم. ما حج رو میکنیم. شابو بیا برا. روزی پول پارتویده. بیا برا. من حج رو کنیم. برات $1000 نمیتونم ولاجیت کنم. نه بیا حج رو کنیم خیر. کیه؟ چه شود؟ پول نمیتونم خواستم ولاجیت نکنم رویش میکنم میره وا. کام ریپا بس اینگرا. شونمسی ریپا باز کردن حج رفتن یعنی. یک بار شونمسی ریپا باز کردن بود. خب باز کرد بود داشت گفت که خیلی نخونیم این چیزایی که مراجعت به شونمسی برادر شونمسی اگر که رپورتال جای بود پرستا باشه شانتیجه چیه ما اش موقع فرقیت نداریم برادر جان نه واش گلاد شونم جدا سیروزا گفت که حج میره ریپا باز. نه نو این خیلی چیزا قضیه این خیلی چیزا قضیه شوخی کردن است که در کاریر از جاز کمیتونه شوندا ممکنه تو چی می نداری نشده می تیما نشد چی؟ ما خیال باید ده حیوت نمیره واسه شوخی کرد باید نمیره وا اوه شوخی کرد دیگه شما باوری داری که همین شونمسی ریپا باز میکنه حج میرم یک گپ برد نمیخوام میشم چی نمیشم شما باوری داری صد فویز آبا چند همین پسی اکران ممکنه 1000 تا شد بیرون باشون که 800 تاش باز میکنه که شون ریپا باز میکنه باز نه حج روا بیاید دیگه نمیخونم خیلی ممکنه فیلش اما چک چه شما میگردین میگن حج میرم یا برید میخونم مقصد وای کسی که ما باز میکنم بسیار ستورو حج رفتم و شب نمیسوره خیلی وای کاری بار خیلی چونانه وای را که کار ندارم اون مقصد خیلی که دیگه بچانه کوچه ممکن بخش دوتر بدونن زندگی رو آخه باز کردنی باشی بازش میکنی فقط نشید نشيد تلاوات القرآن ودي أجزاء مسكتي أيوة صحيح ريك بإذن الله موسیقی ما خودم میدونم که میره های خود خاک أنا الشيطان بعمل روح بردگی ای و انسان رنگی وینتلیات رنگ قوی و کاشته قو خوردن میگیره و دپوستیم در رمضان شیطان بسته اینه که ما گناه میکنیم چی بکم تای دادگی شیطان قطعی ما دست خورد تا خوردیم و هر روز ما را نمیاب خبر استودیا بگم من تا دادگی ما دست خورم خیلی تو خوردیم مقصد پستیپین هم وینتلیاتر بس میشه آمیسته یکی ابرا استوب نمیشه بله و دعا کنید که خداوند هم وینتلیاتر بسوزه و هم اگر جمع بس کنه. Сегодня у нас в гостях один известный блогер и певец и рэп. Альхамдулиллах, как бы не смотрите то, что он этими делами занимается, но главное то, что альхамдулиллах, сделайте для него дуа. Также он молится, читает намазы, все остальное делает. Сделайте дуа для него, чтобы он быстрее вернулся к нам. То есть, чтобы бросил все свои дела. سؤال همین خودت حجش روی کن بهترین میشه برادر و این انشاءالله که در همین ویدیو میگم باذن الله که اگر که رها بشه یعنی مصرفش بردن آوردنش با کلای من باذن الله شرطی که هم شرطش موقته که بحثش کنه سوال دیگه شون جواب بدیم که شکی میگم تابعی حج میرم کامرا ان ان شاء الله راه بشه قری بکلا گرفتم خلينا بکلا گرفتم ان شاء الله میره بشه خودم حج میبرم دعا کنین ان شاء الله سوالش جواب دادن که شکی میدن که بتام باید کن سوال دیگه چند کیلویی نه سوال دیگه شمیه کی کاری تو بس میگم هم حج نه هم حج کردم ان شاء الله که یا سوال دیگه جان برای چی پیش قری اومده ای گپ است که
шонемси боз ба ҳаҷ меравад омада репа пас мекунад. Бовар накунед мардум, шонемси 3 бор мешавад ки репа пас карда мехоҳад, аммо наметавонад, барое ки дар дуруни шонемси ҷини репери пайдо шудааст. Чанд санъаткоро, чанд репероеро дидем рафт омад, неки бар нагаштана коршон. Шонемси 4 бора слова додеса, 4 бора ма да гапа мафтича мекунем, шонемси репа пас карда наметавонад. Шулайгон сурат тагон шуда ба тавассути Instagram мепахтам ба хотире ки канал ма фурӯхтестам. Сабаби фурӯхтани канал бародарои азиз ин маънои ура надора ки ма он қадар бародарома мефурӯшам, қадаме ки мара дастгирӣ кард ма ура мефурӯшам. Ам шонемси аз ту хоҳиш мекунам каналта нафурӯш. Ман медонам ки оз каналтам фурӯшиву агар бо канал бикушоӣ мухлисои дастоини бо мегиранд дар васанавид мекунанд каналта. Каналша ба фурӯш монда. Меҳнати чандин солааша ба фурӯш мондаи. ҳарро ки чиза вақт нишон дод ту чандин борҳо аз ситуатсияи ғалди ки каналта фурӯхтӣ. Лек бо ина росташ гирифт у вақт 70,000 100,000 подписчик бидозид 400-600,000 подписчик максимум як моҳ 2 моҳ пас 500,000 подписчик мешавад. Ту представид ки 9 миллион подписчик дорӣ ва ай ту хоҳиш мекунам каналта нафурӯш брат. Ман ҳамин миллионерои тоҷик хоҳиш мекунам савоби бисёр мегирад канали ҳамин бародара $10,000 зиёдтар бихарен, шумо зиёдтар бихарен, савоби ин дунёву қиёмата мегирен. Миллионерои тоҷик пулотун ҳаст дар банкҳо, дар дигар ҷоҳо ҳастанд. натунистим қайҷа связ биромадан хулосгам номрашу кӯл кардим отметишкинен шонемси иншаалло ки бояд матра ҳаҷ бибарам бо ҳамроҳи худам. ин рӯз ки да связ биромадан ҳастем як аз яр қатим бурдаисем иншаалло то охири моҳ вақт дори иншаалло метунем ки да связ бибро қатим мотра яъне ба ҳаҷи умра бо ҳамроҳи худ мебарем биизни алло. Якчанд бор Русия ман карин ято катаги додам ки бас мекунам репа бомуд аст ма сар кардам, лекин иншаалло ки до хулоса мани кард барои ки таки кори соло гап задем. Иншаалло худо хоста бошам мо ҳамин ҳафта дар каъбаи мубораки қати кори соло ва шонемси алҳамдулилло қабул кард бо ҳамроҳ да связ биромадем бегонӣ, яъне видеоро гӯш кунен, овозош запис ҳаст то охири видеоро гӯш кунен ва ман мекунам басш мекунам иншаалло куллан. муҳим чие ки қабул кард алҳамдулиллаҳ ба наздикӣ ба хотири аллоҳ миёремаш. ҳазрат мо намехози дар эфир қати мухлисо маслиҳат ки консерт адбинид реп адбинид билети мара тайёр ки ҳазрат. дигара хотирасо кун дар чӣ канале ки мебинем охирон реп қариб сессияи охирон мечи бовар накунем гапро широна